ni inama yahuzaga perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Kenya William Samuel Ruto ndetse na Samia Suluhu Hassan yewe na perezida Evariste Ndayishimiye. Kongo yagaragaje yuko ibangamiwe no kuba u Rwanda ruyitera, ariko rwitwikiriye umutwe witwaje intwaro wa M23. Ejo bundi vuga yuko Goma ifashwe na M23 ariko n'u Rwanda. Biri no mu magambo Tshisekedi ubwe, nuko bitadukundiye wenda ngo ijambo rya Tshisekedi tuze kuza kuri bumvisha kuko umwanya watubanye mutoya wo kuritegura. Yavuze ko Goma yafashwe na M23 n'u Rwanda. Haraye habaye rero inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika cyangwa se by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yese. Inasaba yuko intambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarara vuba na bwangu, yewe nta nibirinze no gusabwa cyangwa se nta mananiza, hakaba ibiganiro hagati y'impande zose zihanganye kugira ngo babone ku muti w'injyane zigaragara muri iki gihugu. Inama yahamagajwe na Perezida William Samuel Ruto wa Kenya, usanzwe anayobora uyu muryango nyuma yo gusimbura Ndayishimiye. Ni inama yagombaga kuba imbona nkubone, ariko yaje kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga bijyanye nuko William Ruto yari ari mu butumwa bw'akazi ntiyabasha kuboneka. Ni inama yitabiriwe na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu, Uburundi bwari buhari na Kenya birumvikana, mu gihe leta ya Kongo ivuga yuko idashobora kugana n'umutwe wa M23, ivuga ko ari igikoresho cy'u Rwanda. U Rwanda rwo rukabihakana. Perezida Tshisekedi wa Kongo ntabwo yigeze yitabira iyi nama, yari gutuma ahura na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame n'ubundi basanzwe bangana urunuka cyangwa se barebana urunuka kubera iyi ntambara. Hari inama nyinshi zitari nkeya zagiye ziba zahuzaga abakuru b'ibihugu by'akarere, harimo yabereye i Rwanda muri Angola, yabereye Washington DC muri Amerika, yabereye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi urabyibuka, yabereye Addis Ababa muri Ethiopia, yabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Aho hose izo nama zagendaga zifata imyanzuro yo guhagarika intambara, ariko nta kintu na kimwe kigeze gihinduka ku rubuga rw'intambara. Ibyo urabyibuka. Ubwo ndasa naho nihuta kugira ngo tuze kuza kwinjira neza ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Yego. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu aravuga ko inyeshyamba za M23 zikomeje gutera intambwe ku irasaniro zigana mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo birumvikana ni muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero rero byagenze bite muri ibi biganiro byahuje abo bakuru b'ibihugu byombi? Mbere gato Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari yabanje guhamagara Perezida Kagame kuri telefone, baraganira baganira uburyo ibibazo biri hariya byakemuka. Ariko muri iyi nama Perezida Kagame mu magambo akomeye cyangwa se nakwita yuko akakaye yasubije ubutumwa bwa mugenzi we Ramaphosa, ibigaragaza umwuka mubi wadutse hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo kubera imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagira ngo abantu babyumve neza. Perezida Kagame yavuze ngo Afurika y'Epfo niba ishaka ko amakimbirane akomeza, u Rwanda rwiteguye guhangana nayo. Kuko imvugo ya Ramaphosa ni imvugo yarakaje bikomeye cyane Perezida Kagame nyuma y'urupfu rw'abasirikare bagera muri 13 ba Afurika y'Epfo mu mirwano yabereye i Goma no mu nkengero zayo. Abategetsi ba Afurika y'Epfo rabyibuka bagiye bashinja ingabo z'u Rwanda na M23 urare mu mfu rw'aba basirikare. Ku wa gatatu Ramaphosa
yatangaje ubutumwa avuga uko ibintu byifashe nabi muri Kongo kubera inyeshyamba za M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF yise umutwe witwaje intwaro. Ramaphosa ashinja M23 na RDF gutera ingabo za SADC ziri muri ubwo butumwa bw'amahoro muri Kongo bikavamo impfu z'abagize SAMIDRC abo mu bihugu byatanze ingabo nka Malawi, Tanzania hamwe yewe nabo muri MONUSCO. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa ex President Kagame yavuze yuko yavuganye inshuro ebyiri na Ramaphosa mu ntangiriro z'iki cyumweru ndetse yewe no kuwa gatatu hakiri kare. Ati ingabo z'u Rwanda ni igisirikare si umutwe witwaje intwaro. Uwo ni President Kagame. Yongeraho ko ingabo ziri mu butumwa bwa SADC buzwi nka SAMIDRC si ingabo zanje mu butumwa bw'amahoro. Avuga yuko zijya mu bitero n'imirwano yo gufasha leta ya Kongo kurwana n'abantu bayo kandi kuko niko bimeze. Kagame icyo gihe yaravuze ati cyangwa se yagize ati kereka niba yarabivuze mu rurimi gakondo rwe ntashobora kumva. Ubwo yasubizaga Ramaphosa nabwo mu mugoroba yabigarutseho. Ramaphosa we yaravuze ngo si ugutangaza intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose ko izo ngabo ziriyo mu butumwa bwo kugora amahoro no kurinda ubuzima bw'abantu ibihumbi bugeramiwe. Perezida Kagame avuga ko Afurika y'Epfo niba ishaka gutanga umusanzu ku mahoro ari byiza, ariko Afurika y'Epfo ntiri mu mwanya wo gukora iyo nshingano yo kubungabunga amahoro n'ubuhuza. Ati niba Afurika y'Epfo ihitamo amakimbirane, u Rwanda ruzahangana n'icyo kibazo muri ubwo buryo umunsi wari wo wose. Afurika y'Epfo n'u Rwanda urabizi si ubwa mbere bashyamiranye kubera amakimbirane yo muri Kongo. Umwuka wabaye mubi 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Icyo gihe binageza kukumera nabi kwa diplomasi hagati y'ibihugu, gutumiza bari bahagarariye ibihugu kuri buri ruhande, ingorane ku guhabwa visa ku baturage b'u Rwanda bajya muri Afurika y'Epfo ndetse n'izindi ngaruka. Perezida Kagame rero ati turiteguye noneho niba Afurika y'Epfo namwe muri tayari. Ubwo nabanzaga gusasira ijambo ry'umukuru w'igihugu noneho warishyiramo tukaryumva. Yego. Thank you, Chairman of Community. I want to associate myself with what has been said. Urakoze muyobozi w'umuryango. Our sister President ndashaka ubwanjye kugira ibyo mvuga cyane cyane ku byavuzwe na mushiki wacu Perezida Samia Suluhu. Before that, let me raise a couple of questions maybe to guide us. I don't know if that is possible. One, is there anybody among us who did not see this coming? I for one, I saw it coming to be where we are now. I saw it coming because ariko mbere y'ibyo I did not see reka mbanze mbazi ibibazo bibiri wenda bijyanye n'uburyo muri kutuyobora niba ariko nanone bishoboka. Icya mbere hari umuntu umwe muri twebwe utabonetse hano kuri umwe. Ibyo byose nabonye biza kandi tugomba kubaho turubu. Nabonye biza kubera yuko ntigeze mbona wabifashe mu nshingano, wigeze abyumva, abigeze bagerageza kugutanga ubuyobozi ubwo ari bwo bwose twakagombye gukora kuva mu bintu cyangwa se umunsi umwe ukajya mu bindi. Kubera aho dushaka kujya nk'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ni iki dukeneye bijyanye no dutangirira
bikwiye gukorwa But gute, when do we match what we are saying and what we are doing nibiki dukwiye kuba so that dukora we get nonaha, to what we want? hanyuma rero When do we come to niki dukwiye kuba dukora naho twifuza kujya. President, I asked Kubera last ko time in our nk'uko meeting Perezida in Same the last yabivuze, summit. iyo uvuga kuri ibyo bibazo ukabisobanura, When is East African community ntekereza as yuko it exists twabivuze neza, and exists twaganiriye for ku what? bwoko bwose bw'ibyo bintu, ariko ni ryari duhuza ibyo By the way, tuvuga, even now, the person ibyo or the dukora, country we are talking about is not represented kugeza as we are discussing. ku byo twifuza. And it is supposed to be, the country is Ntabwo supposed to ibyo be part nigeze of mbibona. East Africa. Perezida narabajije ubushize, So I'm not sure what bearing what we are discussing has on ntabwo rero what happens nari nzi ibyo in the process bitwaye. of finding a solution in this country. Ni iki Afurika y'Uburasirazuba agakwiye gukora n'ibyo itagakwiye gukora? I'll move on. Ibyo tuganira bifite kubireba mu rwego rwo gushakira igisubizo iki gihugu, kandi ibyo nzabikomeza. Conflict Amakimbirane yatewe no kuvuga yuko twagize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. from the time we had East African community get involved in trying to help, Hanyuma rero dukwiye gushaka uburyo bwo guhurira hamwe and later kugira on ngo when dukore the ibyo tugomba gukora kugira ngo East iki kibazo African force gikemuke. was trying its best and we are seeing progress. Tshisekedi decided they are not doing what he wanted and went to SADC. SADC agreed they would come and do what he wanted. Twahisemo gusa ko buri gihugu kigomba kwimuka cyonyine gifite gahunda zinyuranye Complied zituruka and kept quiet. kubigiramo uruhare cyangwa se ikindi cyari cyo cyose kiri muri To come out Kongo of this. niba ari ibyawe. Now, worse still, I think even in ni East inyungu Africa zatanzwe itself, na Tshisekedi. ourselves, Byari byiza nubwo hari inyungu z'abandi cyangwa se n'impungenge ndetse na SADC. what the problem is, SADC kandi nayo yemeye you have never come together to kuryinjiramo. agree or even disagree and Ubu find a rero way ushobora kubyumvisha to come akajagari together kava finally muri ibi bintu nk'ibi, to do what we ought to do to deal with this problem. Or we simply decided each country to move on its turi ku own ruhande rumwe twibwira with a different cyangwa agenda twigira nk'aho duhurira ku arising kibazo out of involvement kandi or tugerageza kubishakira igisubizo. whatever in Congo. Mu gihe kimwe buri gihugu And that was gikura enough. igitekerezo cyacyo If your kikagishyira ku bandi. interests were catered for by Uku ni ukuri kw'ibibazo. Tshisekedi, Nanone that was fine. ariko nubwo twaba dukora Even ibintu if byose neza The others' interests twese, or nta kintu na kimwe concerns were not kizavamo taken care of. kugeza igihe abarebwa cyane nabo You can imagine babigizemo therefore uruhare what chaos comes of- out of kandi that kind of bakitabira. Ni ukuvuga yuko ari byo rwose situation. We are on nk'uko one tubibona hand ubu. assuming or pretending we are Mu minsi ibiri ishize coming together kuwa mbere over n'uyu an munsi issue and muri iki trying to find a gitondo solution, naganiriye na Perezida wa Afurika while y'Epfo, at the same time ashaka ko tuvugana kuri iki country kibazo kubera uruhare muri is Kongo y'Uburasirazuba. pulling in its own direction, different from the others. This is the fact of the matter. Now, but even if we were doing everything right, all of us, nothing is going to come out of it until those mainly concerned are also part of it and participating and contributing to the success of the process through which they are getting the support. Nta kintu na kimwe gishobora kuva muri ibi bintu
or accept to be kugeza ibyo byose ndetse n'ibice by'ibyo byose bikomeje gushyigikirwa that's exactly what happened, and kugira ngo bigere ku ntego zo gukemura icyo kibazo. there are experts for doing that. They would go to one party, kurwanya M23 ku mabwiriza Tshisekedi avuga yuko ari abantu batagomba kuba muri Kongo, ko ari abantu bakomoka mu Rwanda. M23 ntabwo ari abanyarwanda nyamuneka. Today this morning I spoke with the president of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR. Aba n'abanyekongo kandi igihe kimwe arabyemera, noneho ikindi gihe ati oya. Igice cyacyo yemera ko ari abanyekongo, ikindi gice kikava mu Rwanda. Ntabwo ari byo kandi yarabikomeje. Ni gute twe abayobozi b'ibihugu byacu twemera ibi kugira ngo bikomeze iteka, kandi twemere gusa yuko tuzayoborwa na Tshisekedi cyangwa se uwumushyigikiye? Kandi Afurika y'Epfo iratinyuka no gutanga iterabwoba ku bishobora kubaho nyuma y'ibyo n'ibindi n'ibindi. Birumvikana ko tuzareba iterabwoba bavuga. Birashoboka bakagombye kuba barakoze neza ku byo batangaga mu iterabwoba, bakagombye kuba barabikoze kugira ngo bakureho akajagari mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se kurwanya abagerageje guhanagura ako kajagari. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. Rero ufite umuryango mpuzamahanga ariko nawe uteye urujijo gusa. Baganiriye ku Rwanda, bavuga ku nzira y'ibiganiro bya Nairobi. Mvugishije ukuri na hano birashoboka yuko mwamfasha kumva ikibi byose bivuze. Inzira zabaye iherezo muri bo ubwabo, abantu bayobora inzira babaye ab'ingenzi kuruta ibisubizo by'ibikorwa. Inzira ya Nairobi yabaye inzira yose, noneho inzira y'u Rwanda ni nkaho udashobora kugira icyo ubivugaho. Ntibizashimisha Perezida João Lourenço rwose. Ibi ntabwo bifasha mu gukemura ibibazo bikomeye nk'uko duhura nabyo muri iki gihe. Ibyo amaherezo yabyo gusa kubera yuko bidashobora gukemurwa. Dufite ikibazo nk'iki dufite kugeza ubu. Niba hari umuntu kandi kiruta byose, ndashaka kuvuga kuri ibi bintu. Sinumva ukuntu Tshisekedi akomeza gutekereza yuko azakemura ibibazo bijyanye n'uburenganzira bw'abantu yifashishije igisirikare ngo abice, ubarase, uzane ingabo ziteguye gufasha cyane cyane u Burundi. Sinzi niba ibyo byarafashijwe mu minsi mike cyangwa se ibyumweru bishize bamaze babikora. Ndashaka rero yuko tubikora, tubiyobore nyakubahwa. Ndashaka ko ibyo ari byo byose wenda dushobora kugera ahantu, ariko ubundi nitugumya muri ibi simbona uburyo tuzatanga umusanzu neza mu gushakira igisubizo ibibazo biri muri Kongo.
and maybe we can get somewhere. But otherwise, if we keep ariko mu by'ukuri kuba yaratumye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wirukanwa mu burasirazuba bwa Kongo kandi abantu bose barabyubahirije hanyuma habaho gutuza ni nkaho byari bisanzwe cyangwa se byabaye byiza ibintu byose byateganijwe n'ibihugu cyangwa se umuntu tugerageza gufasha ntabwo nabyumvise kandi aho niho turi kugeza ubu East African community expelled from Eastern Congo and everybody complied and then there was quiet. It's as if it was normal or that is okay. Everything n'uburyo turi hano aho turubu n'uburyo turi hano aho turubu reka rero wenda kuri ubu uhagarare hano ndashaka rwose kumva inama z'abandi ariko ndatekereza yuko atari ikintu cyo gukina gusa ni ikibazo gikomeye uko bigaragara kuko gihitana ubuzima bw'abantu ejo bundi hashize iminsi 2 cyangwa se 3 twabuze abantu habayeho gusaranganya byinshi bivuye mu burasirazuba bwa Kongo muri Goma kandi bihitana abantu 10 abandi barakomereka ntabwo rwose tuzabyitaho nta kibazo kirimo Eastern Congo from Goma and killed a dozen people and injured hundreds. We will definitely take care of that. There's no question about it. Anastan ntekereza ko ni speech ndende ikubiyemo uruhande rw'u Rwanda rwose ariko uyu munsi abantu twibaza impamvu ibihugu byose na mpuzamahanga byikoma igihugu cy'u Rwanda bikavuga ngo u Rwanda nirwo uruteza umwiryane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nirwo rukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ntabwo ari byo nibyo Perezida Kagame yavuze izo manipulation abantu bazana bazizana bate mu buhe buryo uvuga ngo bo barashinja u Rwanda kugira manipulation muri Kongo ariko ntabwo u Rwanda rugira ubwo manipulation mu Kinyarwanda navuga ko ni nk'umuntu ushobora kuba agenzura mugenzo cyangwa akamuha nk'amabwiriza y'ikigomba gukorwa n'uburyo ibintu bikwiye gukorwa reka mbivuge muri ubwo ngubwo ariko akabikora agendeye ku nyungu ze ari byo kuki bashinja u Rwanda kugira manipulation muri Kongo bakirengagiza yuko South Africa Kagame yavugaga iyo manipulation nayo igira hariya ubwo Burundi bufite manipulation hariya iyo Tanzania nayo ubwayo ikagira manipulation hariya uyu munsi kuki ari kuvuga igihugu cy'u Rwanda gusa abo bacanshuro bo kuki batavugwa ibyo bigu nka za Romania ko bitavugwa yego duhereye kuri South Africa uyu munsi nagakwiye kuba mbona ikibazo cya Kongo hagati ya n'u Rwanda ahubwo kuki ntagishakira muri Uganda kuko Uganda rega batangiza ibitero baturutse muri Uganda ba M23 ariko uyu munsi nabo ntabwo ari abagande n'abakongomani ibyo Perezida Kagame avuga kuri Afurika y'Epfo rero ngiyewe ndabyumva nk'umunyarwanda Afurika y'Epfo nireba inyungu zayo nka Afurika y'Epfo yireberera inyungu zayo imbere mu gihugu cya Kongo cyangwa se ngo bigire abanyafurika y'Epfo Ramaphosa yigire umwere ugaragaza yuko ashaka yuko ibibazo abanyekongo ubwo bafitanye biza kuza gukemuka kuko yohereje ingabo ziri kwica abanyekongo duhereye kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yasubije Cyril Ramaphosa yashakaga gusobanurira itangazamakuru ibiganiro byose byabaye nabonye President Kagame avuga ati I had 2 conversations this week with President Ramaphosa bishatse kuvuga ngo kuri situation nyine ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nebyo twatangiye hereye ko kwa gatatu baragane na mbere bari bagiranye ibiganiro inshuro ebyiri muri iki cyumweru tuvuyemo kandi baganira ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo hanyuma President Kagame yagaragaje ko
yashakaga gusubiza ibyo Cyril Ramaphosa agenda agatangaza muri Republika muri South Africa n'ubundi avuga ati ibintu by'ingenzi nkwiye gukuraho urujijo icyambere Rwandan Defense Force ntabwo ari umutwe witwaje intwaro an army not a military ni igisirikare ntago ari umutwe witwaje intwaro ikindi asobanura ko SAMIDRC is not peacekeeping force ntago ari ingabo zishinzwe kugarura amahoro muri situation ahubwo nta mwanya zifite muri iyi situation zagiye guteza muri mbega icyo bishatse kuvuga niba atari abashinzwe kugarura amahoro n'iki gituma ni nko kubabaza n'iki gituma bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo n'izindi nyungu runaka arongera ubwo wenda ibindi sindi bwirirwe mbigarukaho kuko birasobanutse bye mwana byumvishe hanyuma ahubwo turebe situation iri muri media yo muri South Africa aka kanya kugira ngo uze kunsubiza ibibazo ngiye kukubaza ndabanza mu ishusho ya South Africa uko byifashe ndahera kuri Minisitiri w'Ingabo wa South Africa reka mere kuri uyu mugabo wejo nanduhungire mbere yuko nanabigarukaho reka duhere ku mudepite sibyo ku mudepite nyine no mudepite wo muri South Africa yagarutse nyine kuri ibi ngibi yavuze ati uyu no mudepite muri South Africa arashinja Minisitiri w'Ingabo ibi byanyuze kuri iyi televiziyo CBC News yo muri Afrika y'Epfo yavuze ati Minisitiri w'Ingabo na Perezida Ramaphosa arabashinja kumarisha ingabo z'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko babohereje ku rugamba rukaze zidafite ibikoresho rega ibi bintu byigeze no kuba tutabitindaho ni ibiri muri twagiye muri South Africa na mbere ho gato byarabaye biteza umwiryano ukomeye cyane muri Afrika y'Epfo mega twikuye mu mwambaro w'abanyamakuru bo mu Rwanda tugiye kureba ibiri muri South Africa sibyo ibyo ngibyo ni ibya mbere nkuko wari ubivuze hanyuma yanatanze urugero avuga ati yatanze urugero rw'umusirikare wandikiye umugore we ati banyohereje ku rugamba kurwanira Isake ubwo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahantu urugamba rukaze kandi ibikoresho dufite ntibifatika kwirwanaho nabyo ntibishoboka ntitubishoboye nutongera kubona nkwandikiye uzamenye ko napfuye uzite ku bana banjye iyo ngo ni message y'umusirikare uyu mudepite n'ubundi yakomeje avuga ati ibi rero nibyo bituma perezida wa Repubulika ya Afrika y'Epfo na Minisitiri w'Ingabo baregwa icyaha cy'ubugambanyi kuko amakuru twari twayabahaye maze bararenga bohereza ingabo zacu mu menyo y'urupfu none aba bategetsi barimo kwihunza ibyaha bakoze ibyo nibuke ko twababwiye ngo twagiye muri Afrika y'Epfo icyo niyo titre iri muri Afrika y'Epfo iri kwibazwa cyangwa se iri gukorwaho ibiganiro iri gutangwa amakuru hanyuma reka tunyarukire kuri uwo Minisitiri w'Ingabo we nawe bashinja twahereye kuri Ramaphosa tugeze ku badepite icyo bari gushinja perezida na Minisitiri w'Ingabo reka noneho turebe uruhande rwa Minisitiri w'Ingabo uyu we ni Minisitiri w'Ingabo wungirije wa Afrika y'Epfo Minisitiri w'Ingabo nawe yarahara ariko we ni Bantu Holomisa yisobanuraga ukuntu ingabo zabo igoma zitari zabuza amasasu nibyo yasobanuraga yavuze ati kugira ngo ingabo zacu zirwane zikwije kuwa gatanu mu gitondo ubwo yavugaga mu cyumweru gishize nibwo batubwiye ko amasasu yabashiranye maze turayohereza ku buryo kuwa gatandatu nimugoroba yari yabanze kubageraho murabyuka kejo bundi nibwo Sake yafashwe ngira ngo ni mu cyumweru gishize hari nko kuwa mbere hanyuma aravuga ati kubirebana no gutahukana ingabo zacu nyine kubirebana no gutahukana ingabo zacu uyu minisitiri yavuze ko uko ibintu bihagaze ubu leta yabo irimo kuvugana na UN kugira ngo ibafashe maze ingabo zabo zive igoma muri ubwo buryo urumva M23 yasabye ko ingabo zose abari mu ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirwanira ku ruhande rwayo batanga ibikoresho muri MONUSCO bajyehe kuri stade ubumwe ubwo rero ababitanze n'abagiye muri UN abo ngabo ntago bakiri kurwana urugamba bisa naho ari ukuyamanika nyine bari kuganira rero na UN kugira ngo iyo iriyo
ivugane na M23 hanyuma ingabo zabo ngo zitahuke. Hanyuma si ibyo gusa, yanagarutse hari n'andi magambo yongeyeho, yavuze ati nta gushidikanya twatengushywe n'ingabo ngenzi zacu, avuga uburyo basirikare babo bapfuye 13 n'abandi. Ati nta gushidikanya twatengushywe n'ingabo z'ingenzi zacu z'ibindi bihugu twari kumwe ku rugamba. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarayamanitse, iz'u Burundi ku ruhande zari zishinzwe kurwanaho ntiwamenya aho zarigitiye. Nayo magambo yakoresheje, ati iz'u Burundi ku ruhande zari zishinzwe kurwaniraho ntiwamenya aho zarigitiye. Nuko mukanya kanzinya avo muri ayo magambo ndi gusubiramo amagambo mukanya gato cyane naho kanzinya ko ntika yavuze ati mukanya kanzinya niko yabivuze. Ubwo ni mukanya gato cyane ingabo za Afrika y'Epfo zisanga zirimo guterwa ibisasu bya Mortier bimwe biremereye. Ni ibyo ngibyo biri, niyo nkuru iri muri South Africa. None ndagira ngo nsubize iki kibazo, Samidiarasi cyangwa se ubutumwa bw'ingabo za South Africa bufite izihe nyungu kuri South Africa? Ikindi gikurikira, ingabo za South Africa birashoboka ko zava i Goma. Birashoboka ko ingabo za South Africa ziva i Goma, birumvikana nyine muri ubwo butumwa bwa SADC kubera yuko zamaze gutsindwa. Ibyo rwose ni hame, abacancuro benshi baramanitse. SADC nayo ubwayo yadepoje intwaro. Icyo ni kimwe, inyungu bafitemo hariya nimwe, na bose bari ku kiraka bariya. Iyo tuvuga ngo ingabo zagiye kurwana hariya, none se ni ingabo z'igihugu kimwe? SADC iri hariya yose, Afrika y'Epfo, Tanzania ariyo na Malawi nayo iri hariya irahari. Ejo nabona ko n'igisirikare cya Malawi bagikozemo benshi barapfuye barashize. Inyungu rero ya mbere bafite hariya, aba basirikare bose barishyurwa n'ubw'ikiguzi cyangwa se ubw'icyo buhabwa buri musirikare wo muri SADC butazwi neza, ariko barishyurwa. Abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wa SADC bohereje ingabo hariya barishyurwa. Ibyo rwose abantu babanze babimenye. Ntabwo wohereza ingabo gutyo gusa kubera yuko igihugu kugira ngo kijye mu muryango runaka hari amasezerano cyemera gusinya, ndetse kandi kikemera yuko kiri buze no kuza kuyubahiriza. Afrika y'Epfo si ubwa mbere 12 nabwo yakocoranye na M23 baraziranye cyane. Iyo SADC irazwi cyane muri Kongo mu ntambara kabiri ya Kongo. Ibihugu nka Zangora nabyo byarahaje, byari bihari, na za Malawi na za Zimbabwe, ibihugu byose bikomeye, na za Namibia byari bihari. Uyu munsi barahari, basanze iyo M23 yarahindutse. Ndanashima yuko ubwabo babyivugiye batari kuyusa umutwe w'inyeshyamba n'igisirikare cyatojwe gifite imyitozo ihambaye. Bati batumereye nabi. Tekereza umusirikare ajya ku rwego akandika agakete, kankoresha iryo jambo ry'ikirundi, agakete cyangwa se ibaruwa, akandikira umugore ngo nutabona nongeye kukwandikira uzamenye ko napfuye. Amaposa arabizi, inzego zikomeye z'igisirikare zaramubwiye ibi nibyo nyavuga ngiye kuyoborwa n'abasivili. Buriya abasivili hari ukuntu njye nkunda no kuvuga nk'ubwane igihugu buriya ntuzumve ngo perezida ngo arayoboye ngo bimeze no. Ni bande bayobora ko ari igisirikare kiyobora, ko gifite ubasha n'imbaraga byo gukuraho perezida mwisa yariyo yose mu gihe atubahirije ibyo asabwa. Ejo ntabwo wahoze ubona ibera Kinshasa hariya Tshisekedi ntiyari yabujijwe kugeza ijambo ku baturage kubera yuko bamubwiye batari twarakubwiye, abasirikare bakuru barakubwiye wanga kubyumva. Ingabo zacu none zirashize, baravuga bati wahicara hariya urajya kuvuga ibiki. Bamugira ikigongo nimugoroba nibwo yatanze ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu ya RTNC, hageze ijambo ku baturage, ariko igisirikare cyari cyabyanze. Bivuga yuko yari yagambaniye abasirikare. Ni nako kuri Afrika y'Epfo bimeze, amaposa yabikoze mu nyungu ze, ntabwo ari mu nyungu z'abanyafrika y'Epfo. Benshi baranize baratakamba batariko imiryango yacu, abagabo bacu, abagore bacu ujyanye hariya, abana bacu ujyanye hariya, nta bikoresho bihagije bafite. Muri iyi minsi ngo yaragiye kongera kohereza ngo ingabo 5,000 ngo zo kuza gufasha guhangana na M23, ariko mpamya neza ko atari buze kuza kubikora kuko nta bakomeza gutsindwa. Niyo minisitiri wungirije ari kuvuga ati ngo bari kureba, bari kuvugana na MONUSCO kugira ngo zive Goma, ngo bishatse bisobanuye ko nyine barashaka gutaha nyine bave kuri aho. Jewe ndasoza kuri iyo ngengo ya Afrika y'Epfo, nta n'ibintu byinshi mfite ndibuze kuza kuyivugaho.
gusa kuba M23 yarigaruriye umujyi wa Goma nibamaze kubibona Muhoozi Kainerugaba utajya yiburira yagiye kuri X rwose ye arashishimura akubita Twitter hariya arangije aravuga ngo after the fall of Goma, nyuma y'ifatwa rya Goma, thanks to the heroic Tutsi brothers Inkotanyi muri brackets, we can say that the long awaited redrawing our Africa has begun. We are tired of the stupid colonial white ashira muri brackets yandikaho borders. Bishatse kuvuga iki rero ati nyuma y'ifatwa rya Goma ndabashimiye muri intwari. Yashatse kuvuga M23. Abantu batumva yanditsemo Inkotanyi muri bracket bakagira ngo ni Inkotanyi. Oya. Umuntu wese buri urwanira ikintu akakigeraho ni Inkotanyi. Izina nyine nuko Inkotanyi zacu zafashe izina ryiza. Yego. We can say that the long awaited redrawing Africa has begun. But mu byukuri iki nicyo gihe cyo kugira ngo noneho twebwe tube twagenzura imipaka nk'abanyafurika cyangwa se imipaka nk'Afurika. We are tired of the stupid. Twari turambiwe ibi bicucu by'abakoloni by'abera byadukatiye iyo mipaka. Igisobanuro niko yamvuze ati we are tired of the stupid colonial white borders. Twari turambiwe iyi mipaka twahawe n'ibi bicucu by'abazungu. Ayo ni amagambo ya Fred Muhoozi Kainerugaba general yanditse kuri X ye ko numvamo ikintu gikomeye. Twari turambiwe iyi mipaka twakazwe n'ibi bicucu by'abazungu. Iryo jambo urumva ridakomeye. Muhoozi ntabwo ajya yiburira, akubwiza ukuri kukakurya wakumva kumva cyangwa ukakorera. Njyewe cyo nemera cyo kimwe. Ese binatuma Museveni ahita avuga ngo ndaza kwinjira mu bibazo bya Kongo na M23 mbahuze. Ariko ubwo njyewe icyo mpaye agaciro gakomeye ni ijambo ngiye gusigarana. Iryo jambo vuze ati twari turambiwe imipaka y'ibi bicucu by'abazungu. Kuvuga ngo abakoroni byo nabyumva kuko byanga byakunda murabibona nta utabibona ko badukoronije mu buryo buri indirect ariko baracyadukoroniza. Niba Amerika ifata umwanzuro bakavuga bati muri urwo rwego rwose avuga bati gira iki kura ingabo zawe ahangaha naho ni polisi nyine arashaka kwa polisi wiki wihugu byose. Ibyo nta utabibona ko ari ubukoroni. Ari n'izindi nzira twavuga ariko tutari buvuge ngo turondore. Ariko ako kantu k'imipaka kansigiye ikindi gitekerezo cy'indi shusho ishobora kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nabyo nibyo kuzaganiraho tukareba. Hanyuma ntekereza ko iyi ngingo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twayisoreza aha. Ubwo ikindi gisigaye ariko wabonye abanyafrika y'epfo ngo b'abasirikare n'abamercenaires bari kugenda ngo how South African soldiers and mercenaries went back in their countries after firing to help Tshisekedi. Bati ni gute ingabo za Afrika y'epfo n'abacanshuro bari gusubira mu bihugu byabo nyuma yo gutsindwa urugamba rwo gufasha Tshisekedi. Munsi bati and they are calling themselves the peacekeepers in DRC while working with the genocide label FDLR and FARDC. Bati amamose bari hariya mu buryo bwo kugarura amahoro muri Kongo ariko nanone barimo bakorana n'abajenosideri barimo FDLR nyeshyamba za FDLR ndetse yewe na FARDC barimo barubu bari kugenda barubu rwose. Ariko iki ni igisebo gikomeye cyane gikomeye cyane se igisebo gikomeye cyane kuri aba bacancuro n'ibihugu byabohereje muri iyi ntambara. Hanyuma